لپارێزگەها حەسەکێ ژنên Kurdên Sûriyên asayişê tevlî xolên rahênanên leşkerî dibin ji bo beşdarbûna dê şerê Sûriyê navxwayî de. Proseya rahênanê bi awakî rêk û pêk berdewam û rahêner divê çarçovê de tên amadekirin ji bo şandina eniyên şer. Lê komandara giştiya hevbeşa asayişê Îtan Ferhad de hevdîtinekê da li gel Kenala 24 Erebî dibêje wan hîn pêwîstî bê rahênanên bêhtir heye. من الناحية الأمنية جبر خما روشا اولکاریه و بتایبتی ایریشن تروریستین جدر و ام گلک پروگرام بریو دبن جبو پارستنا جواکه جنان و هر کسی لوردجی اف رولامه سرکینه لیمه پیویستی براهینان بیتر هیا راهێنەرە لەشکری ئیمار قامیشلۆ کۆ ژنên beşdar fêrdike çawa haydar bin ji planên dijminên wan ew pêwîstiya beşdarbûna jinên asayişê di şer de tîna ziman lê dibêje ew derbasî eniyên pêşiyên şer nabin. نحن في حالة حرب ام دی روشکا شر دنه لو ما حوال دچن انین شر لی او در باسی انین پیشی نابن اشبرکو یپگه و یپجه لور شر دکن Lê gor rahênanan erkên endamên asayişê bi awakî guncaw têne dabeşkirin. بالنسبة إلى د دربار دابشکرنا ارکروان ده هین جوان دچن سیطرهیان هین نوبتداریه دکن و هین جی د نویزگهان ده کار دکن. د انین شر و هلمته ده هیزن asayişa jinan د rêzin duyem û siyem da şer dikin. Tê zanîn ku şervanên Kurdên jin 4 salan berê dest bi rahênanên leşkerî kirin ji bo ku piştgiriya yekîneyên parastina gel YPG bikin. Salih Demîcer, Dengê Amerîka.